Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mga muluakan anaknya penginak ngajak masukan sakya sebagai lantaran bos tadi orang naib ni namanya nga ayah kabayakan na makipenalak pa ako na nakasigurado ako saat na terima pamamagayan na alhamdulillah pencapaian kamu sah bukap kilayak sagian kaya pimberang adarpa lanau dilsu lanau dilnuti nah ayah dia ketimatero ubamu mikelilit agian kaya datu tanu sama labang ayat yang diruangkan dapat mamayong sama labang na keimbay tapon yan din sapi ko misampan si umasa akyang bukwit kukyang inasa amarawi na daniyan din kalpasi akap pagimbay taniyan rakitan imbang tugak nunaya na ipamangniyakan sa pangkapiya-piyaan wallah na pahumanumanan wallah suka pipiya ginawa niyan na gusto kalato yan na ayaw mala na suka surga niyan sa ano anak mawin. Amin ako niyo. Amin. Imanto aman ka lagi ang puto ang pagariakan ariak na di manututulan apantak sa kapto pagariak nada ay senatya pakapya hino ako ayat na bapian nagyang puto akyan ka po sa kapya ikipantak o kapto pagariak ayaw mi na adna lang nung kaswatan ate apa naman bakit ka lagi ari mulai ayaw lang nung kaswatan na piyasa mo ba yan nakasiruyan akagiyasige na magaling kami hoy na islaakan sa kiyang kaya pagariakan so sabutay po rasakan na ayaw magsiruakan rekan na dia kan katawan katubay ako niyo aja po ginatap na sige ang tuwa pagiri ko alima aya kapakapasan ka na ano nga na kami at siya ka natin pito gawin saya okay nagnar duda na kan ang kaya mababa apiri parad muna kan ini paliugan terak lagi ang puto area kan aseh Asi Aliuddin Pangindak Allah badan mapipia inonya wilayah pun dia ubaan na di mapia akadun ganyo ututulakan rekan paganayon na Yesus tigu kibasaw na kubir pati di sudah sugar pag adi supura kagi bubuduwi na aya din at kiniraot pati sawanay na ataw na sa kaduduwi likaan i-ator ni Mahul so programan niya mambu sa City Marawi na ayad na liyetan na diagram zero na miyusa sa firework
apiakan betulnya sa ground zero na dapman ma-20 ka minutos adna di kamu. Na sekatanuy paganay apiakan kayan sang kanan programa niya dili kay ilayurak. Why? Malulubat. Subatiri sang kaya masa kaya paka lubarat masa. Nah, ugelak sa 3 ka minutos ang kaya pero nakagkano na timbel na sa 3 ka minutos. Anak umakan ke ang kano makabalik. Aya ini pilih natin na okay akasul pusog. Mga pagari ko ang mga alin. Okay akasul pusog. Na alin ang mga pakaisi saya na alin akan na maalin akan na alin akan tutay kelakan na miyang timur tak tumatay po ito. Pada minsan kaya kustiyo na. O kabaya ka. Kababayaan ka wala na sumbagang ka. O kabaya ka. Kababayaan ka wala na saudang ka na gungulalan ka ang kain atay talakan. Ay atay talakan nakatuban. O kabaya ka. Kababayaan ka wala na kaya sumbagyan na tubat ka. Namaya ka mo, pangninta ko ta, pakatubat ko ta. Sakman sa dada mo, yati mo. Isaw na lang pa kayo. Baat na dabila ng muwami. Madaglanan sa Quran na madaglan. Akiyano yun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yunandin idalil sa ukabaya ka at kabubayaan ka wallah na tumas ka nas kanyan kimindero amatan as wallah na pagkabubayaan yan sa mga tao amana tao. Yakimol ka baya ka na kurang takawala na di kaptubot. Ay importante na niya siwa ka kanon, yaman ni Mijawa. Ano mo? Mata na sawa na pagkawayan niya mga tao adi tubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Nang pagkawayan niya sa mga tao, aplum niyan sa ginawa niya. Na, ay po ka nakatiro. Dia akan kami begini. Kepada mahampudah. Isaw na na kustiyo na. Ikadua kustiyo. Ito. Kabayaka. Amaton ka sulalan akisun kusuga. Ayat sembagin kadubat. Dubat ka. An kamatuon sulalan kasuka tawad na lalananan akisul pusoka maurip no Allah api yagiyamu imiatiru akan karam nakya sanana ya nah ba'da dalik suwalla imiatiru illa man taba wa amila salihah faulaika yadkhulul jannah Allahu Akbar. Dari mga pagaliku. Iniulang pag-isip, madaglaw na markan. Amin ko na may ribat ako na hindi pustiyo. Na napumilo ako to siya 5,000. Derima ako sa karibatan. Dia kung makipagpawana. Baniw, keribatan rakan. Naankaw kulisi niya mga ariyak na yan, mga pagaliku, ang mga ulama. Dari mana? Nah. Ikatlo. Kabaya ka asampian kawalla ubanan aliyang ganapag kamarata
nasambian wallah sama pihak na aya sumbeganan nakatuban. Mga babae ko, mga pagalya, ino mga din siguradong kano, tampalayan na ayan yan dalabag niyo na mapya, jalan na bawal minisangi sa marata, aya sumbag na ka. Ubadin, tawad ka, kaan mapakadawal na sugalbag amarata sa ayan isang diyon na galbag amapya. Dito, ba nadalin, datar lagi ang kuto ayat at inaluy wallah illa man taba wa amila salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Sembian wallah sumyan galbag ka amarata sa aya isembiun wallah na galbag amatya ukurai ang kaiyak siapa kapubarat watan sang kaya mabubah oras. Kapan? Kapan? O kabaya ka? Apa kaliwanagan merakaw wallah? So pusok ka. Kuang kanyan sa awidakan. Kuang kanyan sa problema. Na aya sembaganan natubat ka, takag isukan tubat na ipagpagkanuang aawidakal na ipagkada ang problema na ipagpagkapiyaan kang inawa natubat ka kaan kalawagi so awidakal ka aginan na aden adusa amiyang galbak ka niya pasadak iso sana na napensing na lang kaya mga pagaling ko mga ulama. Another question. Mga bubay ko, mga pagalian. O kabaya ka, aipa man ikaw aras. Allahu Akbar. Sudin suaras. O kabaya ka, aipa man ikaw aras. Na ayan sumbanganin na tawad ka kami alay sa kitab asan taw abara puasa na diindu ang aras sa nilaan wallah sumangat taw abaan barat tawad na iman to na daan tawad kilay ta ang kawan niya sa Allah ang pangulog wallah ya Allah rilayakum ka Allah Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Ya sembag susembag. Ino kantawan ka. Ino kantawan ka. So kapanawat nalalakaan. Hatta tatla'u syamsa min maghribiha. Sa ayadani kasban waluman. Nataman sadi sumadem naswallah dan lekaannya terkasih makna nian nakapanaubat banuyan ka suka panaubat ablayu ka sa api anda ka matatam ka angka di pisalo nagu angka di kalimat nah an menalamba o kabayaka amasuat kaswallah udi na makangulaw na ka sa kabubayan wallah natubat ka napalayan lain aden ang mapapadalam saya asembag amapya ang umangan nabualumpan ang mga tutul may pagpantan sa giyang kai apya nga rin tanong ang mga sembag mga bubay ko mga pagalya sure kat na kan sa mababa ang kain alin tiura kan anak makauntul akan makabalik ayam teruna inukantawan niyo ayah importante ko kau yang begitu nakakan abu kainu uluan
Kakan aku kaino. Aya dalil na ipaman ko utaw. Sa asar ka makakan at ilawan yan na makakan sa pamilya niya. Ipagawa mo utaw. Taman sa ipliw niyan ko inadyan. Ay pagpagabro niyan. Misampan inawan niya si kauman niyan. Na inawan niya suwatayan. Ang bantag sa hanap buhay. Akapagkuyan. Kumamatayan. Dinan idalin. Ada isin. Importante ko manusia. Ang kahit akakan abu kain. Napakutiro ang naisuraw. Anto na isura ko makan ako sa kainom. Babay ko pagalila. Suka kekailanan ka. Ukakan ang sa kainom. Na ayam ang tiro akan rekan asuraw. Suka pamanganin sarilang wallah. Natatapuni waya sama dalainon. Tatapuni waya sama ni katawan. Ang kaya kang pamangnin sarila. Misampan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nada akaruwi. Nada akadundaw. Aban yan. Dimi pamangnin yang ginawa niya sarila. Bukan na niya. Na Nabi nan. Naskabaka Nabi. Ayak na madagul ka na maritis. Talpakat na mudul ka. Natika jika gelusa. Namu jika keribat. Rilaan kanu wallah. Uras Ramadan. Abu bukaan wallah sugugawnian ng sulimut. Mangorip lang. Usia butiyo. Asugat tubat na tumo adisukakan. Napalagan tanus wallah. Kaantanu karilai wallah. Batabulabo sa giyang kae ang mga kaliluwi ulan-ulan Ramadan. Kapetina katampar dunia sukan dan tanong na di'i mananalo. Dinian diterun hal min sa'ilin fa'uti su'alihi. Sataw ang pamangnirak na tibwallah. Hoy, na pamangni ka ibagayak nun supang niya. Apa yang terpernin ka? Udah timus ka ati ko na binapangni ka sa timus ko Allah. Adi mamamagay wala sa timus. Pitiro na nun natin, nyabat yan. Naayap na rin wala opportunity ka. Ay dao, miyadag na kalitrak sa wallah. Nano kong lipamang ni ka, kanyan nung kapit. Ako lang lipangin ka. Inuari, pagdating akong sa exam, mag-board. Dapat makapas. Nabali ka kayo lipamang ni. Natara na na. Nano ka, sumali na kaskanong po mayo. Tatanong din yung, kung ko kalipatin na tiro nila. Antunay kedua di pandangan Allah ko tenat-tenawang kagawin. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Hai sekanu auri penaken antawar kanu ipamangni sarila arina anaken antibul. Sekarang ini bicara kenapa sangka interpreta. Nah, dunia lain tak pemangni sarila. Benda amaritis saya. Kau pemakan na mamang ni sarila. Benda-benda salimut saya. Kau pemakan na mamang ni sarila. Benda-benda suruyan saya. Mamang ni sarila. Oh. Benda-benda terturunan. 5-6 1 nakit. Arala kita tak bilang. Ay na mga buhay ko. Palapang kau yang buyag ka. Palapang ka mabagar ka. Ilo kadip pemangni sarila bukan dan ka adikan yang ditawat-tawakan. Da'ak kadului, nada kadau-dau adikan ditawat-tawakan. Wallah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Naskana, pagkadin kanan ka na kay satu. Allahu Akbar. Nah, ikatalo. Hal min ta'ibin fa'atubu ilaih. Katiruanan wallah pepenanano nian peka. Hai sekanu mauri penakan. Antau angkani bertaubat kapakan taubat nah anti wallah subhanahu wa ta'ala. Nah, udah dah susumbat. Itu nya kasih ura juga. Sateri mau pada sumpah nikah. Ayam aktiruakan na si ura dua. Terima. Win ayam mana yang sempur gerak nak? Ini ada punya bukti sahaja dia. Dah punya penumpang aneka. Dah punya penumpang apa sasaja pun. Nak pulau kamu
beganan. Nah ayat fitur Allah na ud'uni astajib lakum. Mana di rumah kan? Pangnikan ulah nanti Allah ka tarima anak. Nanti ari mamanu Allah. Ugain na telo. Ako. Anda katawa na dulu matang sangat telo. Paganayan tarima anak ini kayo ka Allah. Wan. Upamak ayat memang ninyo na makanay ka. Nanti Allah. Wai, pagkanay ka din ka, kakulbut ka, so kulbut na inim kayo. Wai, speaker. Di mo gitu. Ayaw mana niya na diri mo wala sumpangin ka. Sukman sudah dia numayday. Buat diri mo wala, nasayang ka ilayasan kaya dua. Anto na kaya dua. Ayay kedua, kita akan terima Allah. Umpamanin ka na wajan emergency, ama penggulaw lang ka. Kadiglasya, kasasakit, kapupubriin, kalempo, mamanisan. Nanti Allah ada yang noni sugat, anak panen diarahkan opportunir, nah dia noni mungkin, kaya sambil kenon. Nah, libri akan sang kaya ubin apa kau makan yakin. Dah kamu mau. Nah, hirau kajian benar, kayak apa katawi. Nanti bangunan kasuala, katawannya nan, maskara dia katawa. Saat nanti terima anak, nanti terima Allah sumpah niakan. Jumpa kaya kekeras aku, nada aku makras, tak kajian nampak niakan Allah aku niakan. Ini sambil sumpah niakan. Nah, tumunak no tuh, adi sambil aku support you. Kata-kata. Ayah ikat luau kita akan terima Allah. Kumpang nih kamu baikku. Nah, apa yang kamu mantan usaha depan Allah? Apa kilai Allah? Sudah ulang-ulang apa memegai Allah? Taluang kalian. Oleh penakan. Bahkan di kebayang yang kaya santi mana turun dalam yang api yang panas. Terulurip. Kanangku anda nampun. Terulurip kanan. Jiran mansumpang ning keadaan urkabgan ku dunia. Woi, na iman tu nasiakan regain tugai saat wana mauri. Nah kata suara kagidang bumilang. Ana mata. Tiga bum. Dan mana tu? Ayam yang tampar nakasendi. Ada babu dia kadang-kadang sempangan ya kan. Woi, karena wala yakin na adam na trakun. Woi, na adam penaya maknanya nama apa memula nak nama ngapi pebutan. Nah kau tu. Ayam makna ini nasuka sendi nasawah. Apa nama markan keangka di maaf sendi. Nah, jinan ikaterutano apantak sagir kai akap pamangne sarilakukan. Nah, mana tanong tu dia katuban? Antuna ay pakaantapan. Agi ko gawin. Amakat teroyak. Dia kena ilmu na kita magnaya na ayam yang katak na tigiyana at-tawbatu yamhullahu biha ma mada minal dhunub. Ayam pun apa teruhun akan taubat na kepunasya mapa kadailan ubadan amyang dalabaka akaribatan. Api yang kaya kasulat na ilan na taon maswat na tuminti mo batas sa pamuna na ito punas taon ay naobubay ko inukadan ti mo ba sa pamunas ay ipapunas ka o karibatan amyang kadabaka sunadi na makamagatos makapamang ni sarilak wala ko tenday akadundu tenday akagun nas kaya niya manitis na di ka pamang ni sarila. Yang pasangan si maritis kaya dia pulang dulu yang karena ay naobubay ko kabayaka ang kaya pitirakan nakating susembag ako po siya gimunan kaya kang pamang ni sarila yukaffirullah bihi sayi'at napa guna banian so karibatan yang dilebakkan pelalas nian sudusa riba marata yang dilebakkan nah pekadanya di dasar kau ini bawa tahu inaya ada di sana ayah sumber kuat ayah sumber nawai
Faida taba taubatan nasuha. Hei ulil amay kun katubat kanu sa totoo katubat. Dari mana katubat? Kafarallahu anhu dunub. Na irisan neraka wallah sudusa amiyang dalabakkan. Irisan neraka Allah sudusa amiyang dalabakkan. Fahasala lahu sitra wal afiyah. Na beluy dia nanan arandi. Alat upatulog ka kunara ka jahannam na beluin kanyan atau amapipia apakasul-kusul ka. Hinan ikipat aku kapamanisan ka. Ayat dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigena at-taubatu tajibu ma qablaha. Suwatigin so kapamangni sarila na inwajibanan ku aya maana niyan na dangkapan kitmo ku kubur dangkapan kawapat na inwajibal kau Allah so kapamangni sarila. So Allah natigyan Qul ya ibadiyalladzina asrafu Allah Qul ya ibadiyalladzina asrafu Teruang kahai orang penakan apa bilang itu Teruang kahai Muhammad ya ibadi hei orang penakan amang tahu amin bebara dosa mga tahu amin galbagsak galbag amang kalibatan inakaliran suginawairan la taqnatu min rahmatillah ubakanu kadai sa inang kulimu o Allah ay mana ini bubay ko apiapan ikala adusa amiyang galabak ka miyakang pamanagaw ka miyakang drag ka miyakang sina ka miyakang pagubog ka miyakang pamanagaw ka miyakang pamaganda ka naswallah naman ito daw la taqnatu di kanu kada isa inam at ibu Allah sa giyang kaya kaya maana niya nakaprela yakan makan ilay naman nan ngayon inna Allah yaghfiru dzunub kamantana naswallah na pelalas niya reka sedusangka jami'a sa alamu innahu huwal ghafurur rahim kaswallah na paririla na panikaw sarila kaangkanian karina hinan ini usay o sakatawa ulama asamiurat sang kutwa kitab ang pembatian tanong tagyakuloy maulip ko ka faida minallahi alaihi bitawbah amay kaska na piya naman namaran ka amakatubat ka kung kauyawiyat ka wataba taubatan sadika na ayakit tubat ka nakatubat at totoo benar at ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam way niyukit sa inisendit ka kasendit sutikdan wa ay hinom na tumapulaw lang Allahu Akbar astagfirullahaladzim mga nataran na inisendit ka sa kasendit abnat ading ka pembebalingan wal itlaq way sa ayawanan yan na piyakadakan na nan wal asmu alla yaudu sa ini siapa kaading kaden pembebalinganan way ini siapa kaading kaden pembebalinganan ghafarallahu lahu dzamba na eprilar kaum Allah angkanan akaribatan amyang bulaw langka at tigayang puto asa katawa at tiruanan usay amyaw na amokti sa Saudi Asyakilia Bimbas Abdul Aziz Bimbas mana ini asal kadika buklan na bakasul kapusokan yinan aratan ukuraya mapia yaka bebarat wata nah sama na yan naman ya kira kanonay dulu baka nag-view ka lang may kadampuan po Dampun. Traduction mo na to. pangaluin lang
kung paano mga tao. Baan na niyan to na mga tao. Asabab ko kaya sabutan niyan sa kalaikipantang kapanauban na daw turugan o ba na makapanauban ay sumbagan na atin. Kapag kaya apya, sir ka na matulon ay maanan niyan na diturugan ang pantag sa kapanauban. Antain niya mga tao. Umaniurun sumiyabat yayo na tiruan yurakan kapanutul na kan sumiyabat yakan uba adem penamian gakan na panutul tano kaantanu makasari abnar asulullah na pagpagkatawat yan sa mga tao ang yang ada dito. So Abdullah ibn Mas'ud. So Abdullah ibn Mas'ud luminium walay niya kadiin di dalakaw sayakanan amala ulama padanang mga muhaddithin di indi dalakaw so Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud siya rin yan ang mga umuda ang mga tambay mga umuda ang mga tambay adii mamagino ay sa rin yan na yakap pangalang-alang so Abdullah bin Mas'ud ay niyaman yan na so mama ayangalan yan na Zadan kakabit niya so itarian anak saya na kumapia adin yan di kapaginida sumiagad so Abdullah bin Mas'ud na kagiyang mapantagin agiyang puto ang mga tao ang pamuluan adisiran di imamaginom aso Zadan na dinggita adi imamaginida na ayam yan tero Abdullah bin Mas'ud ubabo yang kai ang mga tao ang mga pipiyay suara na siiran suraan o kabatiya sa Quran na mata na ikalimusyan Allah subhanahu wa ta'ala na dalintag su Abdullah na tumataros din ulakan niya and ipos min umamuda ang gitarist tinginan mo niya sa ikuto di iman timud ana daw pagkaroon sumbang ko Zadan kamaran agi isalnya sirat ayam yan turo o mga bulayo kayan hai mama hai mamuda yutuan tinggian su Abdullah bin Mas'ud aaya din yan tintirun umabog yan kaya mama amapin kapag inida akan bukun din tau na danian manku kape suara ang kaya mama na uban yang bu si pau sala kung kabatiya sa Quran kaan ni kalimu Allah subhanahu wa ta'ala dore resulta bukuaw Zadan so kutiapian na punyang papsan Allahu Akbar misugno so kutiapian kita na di man iniluan niya matatang su Abdullah bin Mas'ud na kagimay na niya na pagkaling po sa din ang pagkawatanan su Abdullah bin Mas'ud na bumpalalagoy agiyang puto ang mamuda asuzadan na kagimaraw niya su Abdullah ibn Mas'ud abalin katentaw niyo mga mulay kayan ayan nilang di matero na miyapat tayo mamuda su Syekh asu Abdullah ibn Mas'ud na ayak kailay ranong na pagkararakitan Zadan o kaya salubah niyan o Syekh Abdullah ibn Mas'ud. Kagimanaw niyan nagul niyan gaksa nagul niyan ilote na kagiyang kailotan niyan na ayaw pagkabalas niyan hey say rilaya kong kaatigin manay rilaya kong kaatigin po ay maana niyan na Syekh asu Abdullah ibn Mas'ud. So ito o Abdullah ibn Mas'ud na pagpagkanam sa suara ang panggilaw
inwaria sai kai agian sian sumama amarat tayadat inarkan yang sumama abar kada inarkan yang sumama apa dia nah ayat yang dulu wa Abdullah ibn Mas'ud nah ini iktian suaya maknanya na surbanyan ko ulo umama azuzadan nah ya ka pagintayan ang suaya maknanya na ulo niyan nah yang ini sembagian anda manaya idiakan karilay kapangangarki ko urip no Allah amin taubat sa hadapan ko Abdullah ibn Mas'ud miwa na gumitaubat so Abdullah ibn Mas'ud nah nilai niyo apiapan ibu bayayan kung parangay niyan amarata apiapan ibu bayayan niyan kuya maanan niyan ng parangay niyan ang makasusupa ko agama na ayamin mo na sabab ko kaya pakatan mo wala sa kiyang kuto akapiyaw kataubat na piyangarga niyan sa Abdullah ibn Mas'ud na aya resulta na mimbaluin apan lutul sa hadir diniyang belag adi magunotonot ko Abdullah ibn Mas'ud na makapanutul sa hadis so Abdullah ibn Mas'ud na panutul man agiyang kuto sa kataw amama asud zada mimbaluin apan sa hadis ang kutua mauda aya pakasalan na padudra aya pakasalan na singir aya pakasalan na ayam ananian na maratek para ay nao ubabu lang mana berkadanas mapuperangay niyan so parangay usakataw ama muda sudada nah ini mana na tiru Allah ini mga daya ada membuat suara kita turun ayam para tiap orang nampak nitang Allah tariman Allah nampak pelajaran kelas surga ayam tu betul Amerika dulu ini tu betul ubah kapak turun pasif nah Amerika turun mana pemikiran angka andi madaklam yang dilebakakan kumapi yang berata nah owe madakal nama pia nah panalaman kakwal nah madakal nama rata lubat kakwal amin pangagawin nah baru yang kau tu ada teka turun na kuat andi madaklam yang dilebakakan kumapi yang berata nah owe madakal nah panalaman kakwal nah owe madakal nama rata na tubat kakukan dan karab kiasan ananan amaruba andawan andi itadu di pamangdo kuma pamilya nah sasati mana ya historia ni apa nutulan kenap nak daduo wai bunus ndak kaya pulunjuntan sakatau ama muda amarate paparangayan ilenian sa ginawa niyan na mama abaramusa aya ilenian sa ginawa niyan na dun na banyan niyang ganbak akamapian kukipong pantak niyan bukan na niyan makatan ano yung makatan na tingin na ibu kataw na nakailerak na Allah na tumindigan mo sa Arafah lumiyadak na sumiyong sa Arafah beriman tu anak kesilungan siya kumiyaw na nakabul-kabulas dah kayu dah malay lihat lagi pemburau Allah ya Rabb ya Rabb pemburau Allah emya pikiran na kumwa sa ato kuminwa sa marunia ato api tutiman nagiyamak usabalak kuliman yan na ayam yan durian ya ayyatuhal ahjar ushidu anni kad aslamtu Allahu Akbar hei sekan wa mangatur saksi iniu amat ta'ana sakin nabiyan Islam saksi iniu amat ta'ana sakin nabiyan Islam ini resultan sabab mo kibubulog agyang puto agagawnian ko kapanaubat kapang kurang wala na inibutadian so yung maanan niyan na panadian kusanti man ator narundin piano dulu nasukyan dulu
napiaki teginapun Allah subhanahu wa ta'ala at yarima Allah namiyakaw masaan na maurin way nakino mga malaikatul adab kapag nila po na jahannam. Allahu Akbar tagin po na na mama kaya makuha niya makuha na na inilulugiran po na jahannam. Kaya meron kung pamintuan neraka na aya awidakal ng bubalogan asat timan amala alakuman. Alangan ako. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alam niya kang puliman sa mga malaikat. Tigilan na ang wala ang tanah. Katiso kita mo yung kita dyan sa narunak na niya ba niya? Wala sa mga nanato. May bala-balaan ng mga malaikatul adab na dairang magagab. Ubayran, nibiris, matingrang kaya ato. Apag kita nilang pumamak sa tindulong ng kunaraan yata. Tiguisaw na, hey, sumanari sunara ka na, pito'y paitaw. Autosuy kadua kung tanong ita. Siya po tirang sumama na inidulugiran kung ikadua ang pamintuan kunaraan jahanam. Ayaw man ang mayroon na sobra sa kala, ayaw na ato, ayaw mayroon pagkanay, mapamintuan. Niya kang problema sa mga malaikat. Tira na, anay katalo. Datarian, ikapat, surupan, ikalima, ikanum, ikapito. Allahu Akbar. Niya kang punun, sa mga malaikatul adab, wallah, sabihan tiro ilan, Ya Rab, ang tunay kidiyami, ori penegak asuhun kal kami so inulungnung punakar neraka jahannam wai na dia birun kaurusun ka aalangan amala aatur ayam yang turu asumbabu Allah hei mga malaikat isi inyo inuanang katani ang kanan ang mga atur so pamintuan unaraka atau ni waktu ini sumbabu tu ayam yang turu waktu hai mga malaikat sekami suatu apiakan seksi umamaku kian tuwatnya sekami suatu rakyat luarnya woi sehingga kian pang-Islamnya sabab kian kami kian seksi kami saskannya namanya Islam nah sekami ini imala amilah sakanan ada pa'akan arakan kadimi kabaya wa su'aib Allah amin taubat ko kabaya Allah na bangawulun kunaraka jahannam. So kian garo o mga malaikat na pintiruiran bukan na niran na ayam yatiru Allah subhanahu wa ta'ala na amay kababnar na siniludulugan o surga kan o tulilan ni manuto tiarima wallah so tawad o sakataw amama ano ba yung mustahil ayat di perasa-rasayan na andi manay kapakantitan ayat di imbabanugan na andi manay kapakarelaks sa uman isa di imana mo kaan makarelaks di inda to kaan makarelaks di imgalabak sa galabak kamapya kaan makarelaks ayat pagdaro nang narelaks na surga Allah subhanahu wa ta'ala mga urip Allah ubag ka mabimbin sa dunia na may ito nasual nga na maurin at tarutog amiya ka piyak yinan yung magtiruakan kami na sa manana kaya patatanong gawin ay wala mo na talo naki asal ka di ka na bukulan hello Hi. yes mga wira na di mga ustad alhamdulillah nah umanatan saka to ang mga adat ayaw na na surabah dito o mga kufar kuminwa sa mga di makipamasal yan sudah to ginanso rabah ang gagawin di muda doa ya Rabbah kung pumasali ako ka tinuan niya sa ulam dito sa Rabbah wait mo na ini dato
Dia mengulam aku bisa dia buka. Anak dia berselan mengulam. Dia sudah tu. So dia turun muda tu. Namanya kanau. Ini dia pakanau lah. Tingin orang. Menikah kompas kat tiuruk aku. Tiuruk masuk dah tu. Ayam pakai pakanau dah tu. Namanya dia masuk ulama. Mai itu nak pun pergi punya sudah tu ian. Pun pergi punya sudah tu ian. Dia udah tua. Ya ulang. Dia satu. Ulang makatulkan. Tigo ulang awai makatulkan. Miaka naupan sudah tu nak naupan sulam adik mangingipo. Miaka kiro sudah tu hai ulang. Enoka di pekaturo. Tingin ada tu akan dia uturun. Anak ayam yang tak usah inau dia tu nak anak masakit ulang. Itu subuh gua mama. Mimpu sudah tu. Tingin anu kali pekaturo. Tingin dia uturun. Tingin ino kali puruga. Nanti ina haida tu anda mereka tu berat. Komanak nanti yang mapikir akan turun gerakan. Amang jawab kena aku menasuk kalimutan mungkar gawe. Nama kaburau kamu tinggian saya pergi buraukan. Kalimutan yang tinggian surau sak kalimutan tinggian so kalimutan okobor. Kalimutan yang tinggian so kaini aku. Sakapong kalimutan tinggian o kadaudaw. Nasuraw na tinggian so kalimutan okobor. Makaburau kapuat ibu yang mana niyan ng bulang. Kaya matang sa ginawa mo ng pagpamisalan na kanatigin sudah to. Natungo na kanatigin na niya kaniming bulalan sa itsu kaya na kanatigin sudah to. Hoy, kaya marin na amay kasi ako yung mana niyan na makampinan. Sa ikong kumurak na sungkumur na malimutan na atigin manay. Na makaburau so yung mana niyan. Na bulang. Taman sa uman din makano. Sudah to. Na makagilaw. Hay bulang. Inong kapan di pagkaturo na ayapak kabarso ulang na tinaay na o na to akan umandin mimulog sa kalgawi na kumanan sa kalimutan o kalgawi na kumanan akapag pagkaburaw sa kalkakan amay kasi ang matalantang pukubor. Allahu Akbar. Ginasubur. Ito na yung resulta. Kaya kawan sudah to na mimbuan. Ayam yang teruyan lagi yang kaya wata amang muda. Ada yang kendi pangapamasalan. Nasya mutian atrimaan wallah. Iman tu na ayam terunakan kahibula. Nabi yuka anak keruskan ama piatau. Nakatipan sultamu kasa iman tu. Naketaubat tau. Sami muslim aku. Ati gagi yang kaya emanan yang narapah. Dari mana tu? Ayah sabab. Wah, akhirnya perislamian. Na sabab sa giyang puto akyat kawinyan sa ayabus apa kisulit ku surga na suka taubat. Ituman susah katau ada tu abusin wa ayamanan yan na bubu mama at mamsi. Nah, dari mana? Uwa kiyo magpumasa suka surga na pamasaan. Na kaya api yang magpumasa na di pemasaan wana tamukyan. Yun para tiyo. Api yang magpumasa na di pemasaan o adna tamukyan. Nah, mengurip Allah tanpa madakan ama pipikirakan ama tutulan memang itu mengatau abis taubat lagi kayak uras tanu na tanpa ayam anaknya namanya sakatau pun ama mudah dia kayak ama mudah nasi ayam yang pulau la sabasra si kumasau Hasanul Banna Hasanul Basri, nabaswa Hasanul Banna. Si sa Basra, nasu Hasanul Basri, na petimu niyan sumadak lataw adi simna datarain. Petimu sila no Hasanul Basri ap seminar niyan sila. Pemandu niyan sila sa agama. Ayat kalilid na bubay datarain, amadak na bubay. Sa katawa, loks, apat ko seminaryan
Sagiang putu amangataw na aden awata iya na mamuda abara dusa. Mamuda abara dusa. Wah. Upama kaan na maritis sa mama napad sa maritis. Bedu tumarutus kakay mama. Nah. Barang sa mama. Kung adem penadrag buni na benda padidrag. Nah kaya saura sutunat kapag inom serani mamanginom sa pakan. Umantin makaumas si inayan na panarusan niya si watayan watakulala ya putubaya aku ada darwan-warun pag-Islam ka dadan pag-Islam sumamuda yun ni paparanay din ayan. Umandin makauma na panarusan niya si watayan. Watakulay, pag-Islam ka. Dan din para tiya sinaya. Di gulong badin mangayaw sinaya. Sipo, kini mulu kumasa. Tim penganwalan niya sakit sumamuda. So, ya sakit sumamuda. Ya tawanan sinaya. Inakulalay. Iman tua tingin na miyak kagdamak. Agian tingin na makagdamak na ayaw tingin na mulu kaya. Nakasuan karang na tingin sugurong kaso Hasanul Basri. Naturuan ko na tingin ang pamisitarakan ng pangandawa ko niya. Anto na ay ko kita katuban. Allah. Anto na ay ko kita katuban. Piyanugan ubay suguro niyan aso Hasanul Basri. Kagaya makapano amo man yang suguro niyan aso Hasanul Basri. Buruakan apa kebayaan ko o kurang piya aswata akan amangda. Ayam anan yan na maranta yadat. Nasiwa ko niyan sa ayam anan yan na ubak kun mamparu. Oras ka na mamisita ko. Na sabab ko katawi ko Hasanul Basri o parangan mamuda na tingin at tiruang kau tapi ang pagtiyari mao Allah na dia kan sembayangan na gudian kang pati iplabag na urugan niwa tingin man ay mga kakar kaanakan di pagkailay ang kanawataka anto na resulta niya kamulok subaya lungos mimbaling ang puwata yan apong bulok patang kulalay dadan ama piya ini sembag rakna tingin uruakan aso Hasanul Basri sa ayam yang teruyan na umakakong terimaan Allah nadikan yang prigun nadikan yang sumbuyangan nadikan yang penayamanan yang naipelebang sa mga pundin brangger sa kaya mga bukul ay daw niya kagrok suwata sa tarutupang kagrok niya tangkad ada abaniyan kapagapasi niya tangkad ada abaniyan kapagapasi Allah tunay resulta. Ayam yang tiruwata. Inakulalay apa kebabayaan ko. Dadan akatawan akan akap pagapasanak. Dadan atiyin akatawan akan akap pagapasanak. Na penginsaratan akan sekatigin manay. Saya insaratakan rekana amay kauwa puterima Allah. Na perubakatigin sa tali na amay tigil katarima anak wa tigil wallah na ikatana katigil so tali wal makna niya naligakan na tanwin katigil sumadas latawa tigil sang kaya derpa na tiru ang kakiran wai akati suwatakeun amarata yadat ini tanakan na tuyo kakung katigil ko kalak kalama-lama kaginan dan irana diterang na tigil wallah na pembenaran ka kumadang lataw akati suwatakeun amarata yadat asakan din imala arminya nga saon na ilanyo makati yang pempeging tanakan na beduyong untuk sadang iyo amadang lataw yang kebrong sinaya tingin namyatang kada suwatakeun natang naraka. Hei enak mulalai atin mamuda. Amai katarima anak Allah. Nadia pun katigin kuburan pun kubur o mga tao amang muslim. Namya kapang lang kalangsinan. Wanta mulalai inuto. Katawan ang natigyan na sakit na peringasaan ang kubur.
na may karingasan ako kumur na pada karingasan susering anak na kumur. Itu man sabab. Adi pa ka pagubarin so kumur o mga miyamangungkir abu so kumur o mga Muslim kawan sa amay kapringasaan so kumur o mga tao amya mangungkir na pagkerambit apa da pagkeringasaan dan tangan dan ternew kasiring-siringan kiyawanan akapagpagkawo ubai kiyawanan akapagpagkawo ulokso inapulalaya tingin manay amaya tingin na tariman ako Allah naskanda tingin manay urakan naskanda tingin manai kapadrakan nasiakong kanda tingin pamulaasa diyan kaya kalamalang walita makaganta sa istorya at terima Allah ang kutwa mamuda awat lagi ang kutwa lok na ining bulanan yan lagi ang kutwa lawan apanduan amanat ang kayawatayan kagiyan din ang putus sumamuda na kuminwasan tali na kinuha niya lagi ang kutwa watayan na ini kibdin ang kaya talipulo niya na pagampagan niya nung namin kibd na kaya taluan anyakan sa suara ang lakot wa suara ay nandiron hay bae inom ka hay bae inom ka pagikati ang kananawlay yung kauwala naman yung hinihilang yung kabay daamay na yun yan ang tao ayaw yan teroyan pupungulsiin ako iblis kung amanat rakan kuwatan. Dami na niya na, Peter. Inikip niya nung sabi niya kadua. Nami niya kanagpuruman sa katero. Hay bayi, inong kapag pagigati ang kanan awit ng Allah at pagkawayan ng Allah. Kulay ka Allah. Nami niya ilaylay sa taon na daw ba niya ilaylay. Niya takip sa ginawa niya. Ayaw pagkaroon na iblis at pagpangulsiin ako yan kung amanat rakan kuwatan. Jadi katlo na ini kekarang-karangnya ng kaya tuwa-tawag na siinihan minikarang sa kawang-kawangan na ayaw yan tapos sa ginawa niya ububulin asa suwa pa at yero na po niya na sukyan ganyan o na di kaya lagi yung kaya ayamanan niya na patong narinibu yan na kaya pa niya na siinihan dun siya mula urusuan ayamanan niya at tuwag yan kaya nila mo yan orang yang nak elok, inapos-apos. Miyane, hero. Kagian turun. Pihak itu tadi pun Allah. Kagian turun. Pihak itu tadi pun Allah Hasanul Basari. Kukulnya. Turun. Mimbuat Hasanul Basari na sumiyong kualeo. Assalamualaikum ya Syekha. Duluannya subay. Hai bayi. Assalamualaikum. Ayaw mo di matirubay naman anta antawaka. Adi mana lalu antawaka. Ayaw di matiru Hasanul Basari. Sakan sugurung ka asu Hasanul Basari. Uruaka na pagkawabayang. Ino karakang penait penik. Asiwang puskaku kau yang buat akan. Makin pengenjur ka kapedawat Allah na dagkan ay maananya na pangenjurwa na niya kau makalangan ka kaya terima Allah ayam yan tiru usay asu Hasanul Basari hai bayi ayah iya panikakan reka na pulutulakan reka asu Hasan dengan puna tiurubak na biyaki dan tagi leperakan wallah aswata ini sungkarakan na terima Allah wai na ayam yetiru rakan kandanakan hei say suatu yang sumamuda awat tahu baik amuridka na iman suatu yang namanya demakan ada kadai sampainya kurilakan na sukyan gemakulun asibu yang maknanya nakan nangku narinila anakan sumamuda sebab sangkut ada kadai sampahinam Arabian kurilakan mahubaiku da abadan lawan adik gaduh gede sampahinam kurilah Allah nah
Papanada niyo na pumangnikan sa nilakukan ng orang Tuhan. Mau ito, dia din, mga tutul, adik talo di, tutulaan, ubang kalu-kalu, nagkakuan sa mga tao ka mga baransa. Ubang kapikiran, dia po panilaan Allah. Ubang kapikiran, niya kang kalabag ako sa marata. Paano yan nanan? Negatif, ayaw pikiran ka ng positif. Panilaan ka Allah, subhanahu wa ta'ala. Yan na. So Umar radhiyallahu anhu, Gubernur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dakhaltu ala maridin min al-ansar, kia suldanakan ab kesakit apa puasa, dia so Umar. Umar di pedakan sunabi sallallahu alaihi wasallam. So Umar bin Khattab pedian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kagi mau mainan kayak kesakit apa kumang ansar. Ana wa huwa fi sakaratil maut. Wa huwa fi sakaratil maut. Ay mana ni anda? Sakaratul maut airan dunia mo. Inu bayu Nabi. Kagi mau bayu Nabi na tigu Nabiya. Tu biar lagi. Tubatkah? Hai mama, tubatkah? Falam yaqdiru ayyam tika bilisani nadadin magaga umama wa mabals udilayan sukap tubatian Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan magaga banyan mabals sukap tubatian. Niya kapangalang-kalang sunabi. Ayam yang pikir Nabi nanti ina niat tangked asuma mana neraka jadi makan Tuhan. Uriano tu mukai ina yang Nabi. Bitarfati nahwa samai patabassama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sutigu kibasauna saprak mata. Nah, inalgan akala sunabi. Inalgan akala. So kian kira akala na ini siya Umar Abu Sumah beliau kaya. Ya Rasulullah. Antuna imini singaka. Ya kakila. So nabi. Tigina ayam ini singaka na tigu nabi. Na kagilin ko continuous tigo kibasaw. So pang ayin na tingin na kida, so pang nilay na tingin mama. Ama na yan na maliw sunapas. Kagin tingin na maliw na tingin sunapas. Agin kaya mama. Na minititik o puso yan, akap pumanginin sarila ko Allah. Minititik o puso yan, akap pumanginin yan si Allah sarila. Wadadama namanya kasendiri. Nah itu namanya pulau lah. Ayam tiru Allah. Ya malaikat. Hei malaikat takkan. Abdi orang nak natiin. Aziza ani tauba bilisani. Dapat teru odilayan. Suka taubat. Ugain namanya kasendiri. Sopo soyan ugal bagian amalata. Oriana ayam yang tiru Allah. Ushidukum saksi ini anni kad kafartu lahu kamataan asakan na rini la'anakan angkanan amama. Rini la'anakan angkanan amama adigu kanan dan Al-Quran. Walau kanat aktaru min zubdil bah misampen ayak Allah agusya amyang kerebekian nasudin sokala ubura-bura uragan. Nah ini rilakmu ati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah nilainya itu mama ay naorbay ko pamako tekadin kaaya marudin na amay kadantarana na amay kadilumakay so puso dilumakay sunila dilumakay suniay yun di sama
Asyuhu wallah su Jibril alaihi salatu wassalam. Ay makoma su Jibril ku kanyan ya Rabb. Antara itu karat. Tingin na beringan ka ku Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turuan kau na tingin na silam na. Masembega punya na tingin na turuan kau. Asadin sa pataubat ku ori penakan. Udah yang kawapan sa saraku. Nah terima anak lagi ku Allah. Aduh Jibril away. Ya kau bakal tingin na Allah yakrarukan salam. Kata sangat kita bawa ini nak. Allah yakrarukan salam. Suwala na itu sampaian reka. Salam. Nanti kita wa alaihi salam. Nanti kita ini suya apa terun reka sakul satau apa tobat. Ori penian. Udah dia mencapai sasaran. Napa kata taubat sempurna terima doa Allah. Nya kapangan kalah pun Nabi. Akhirnya teriaknya ya Jibril, aku lewat kenapa kembali aku? Belilang kakwala dan teruang kau dan susaragun na mati. Teruang kau na dia terima. Mati susaragun. Wah, namanya patu tu Jibril Allah atiga dia kaya kita. Karena udah terima. Udah di amati ku susaragun. Natiga na saulan. Biar kau mau. Nafsulam yang mantu Nabi. Na ayat sembah ku Nabi. Natiga asu saulan na mati. Namanya apa itu bukannya? Na ayat dia terianon na susaulan na mati. Natiga na sampai kau sepintu gawin. Ang gimana ku Nabi? Nadapan terima ku Nabi. Amati sepintu gawin. Namanya kembali ng bukannya. Natiga na sarungan. Nakagiliw ako Nabi. Nadapan terima ku Nabi. Natiga na kembali ng bukannya. Na ayat dia tiru ku Jibril. Na kuras. Isa ka kuras. Na ayat dia tiru ku Nabi. Natiga na mati pen isa ka kuras. Taman sa miniraw sa minutos at tingin kaya kita aaganak. Taman sa dadin terima na ayabu at tiarimaw Nabi na taman sa diseringkerang so niyawa o bakarang o individual kita no na terimaan din wallah so tao apatuban ko kanina. Ayawi akan sabay ko amay kadikan umiyakay. Tubat ka din. Amay kadikan umiyakan. Tubat ka din. Na ayaw man ang ulaw ng tanong. Na ayaw din ikapataytan. Na tindigan kau mga iblis. Asalin sa pagkawayan ka ataw na kairang salinan na pangingipong kairan. Nahupo kairan masaliba na kay tao aduan. Nah, dataran. Mana ini mabuiku ulan-ulan Ramadan na ulan-ulan akap panaubat. Ulan-ulan Ramadan na ulan-ulan akap pangnisarila. Ulan-ulan Ramadan na ura saya akap palapalan. Ang ginawa ko kanan tanu Arabul Alamin. Ayaw pa to mapupalapalan tanu ang ginawa tanu ko kanan tanu Arabul Alamin. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat katiriyat. At-taubatu mu'allaqatun fis sama. Suatigin suka pamangli sarila na maaalang-alang kulangit. Maaalang-alang kulangit. Tunadin layla wan nahar. Di imananalo kung kagawin ang kadungdo. Di imananalo. Diruang kanila. Doa kagawin ada kadungdo arah kapterin yang reka. Hai mga witullah, sakan suka pamangli sarila. Why? Pamangli karo sarila. Maju kabilan satu at tarima anak punya. At ikagim kaya kapanaubat la yu'azzab na didin maringasa at didin manay. Dinan ikatiro o di ikapamangli sarila. Payadahat lihi na paparamayan nanan agyang kutatawa utang gayo kung sarabot atigin mo na. Ala hada hatta tatla asam sa taman sa disul sumunipatigin. So ay makna niyan na anuman o kagawin na dadar mabukulan o kasilpian o kaya pa kaliwanan o kadundo.
Mangawit noma, hindi, pababa, apya ba sa italo, isagyan kayo, ayamana niya sa kapanaw. Pamanaya na, yataw ito pagdapit ko kahali si Mato. Suwala na maginawa, na sumapos sila nila maginawa, Jawan. Tapos hindi na ka naman po, huwag baka ginawa. Kaya maginawa na nakiapya sa tima na bunod. Yung po rin makapulong sa margas, napya sa tima na bunod, sa diyan natin ito. Na, at ano makabubugay sa rin na anak ko yung kanina. So Yunus, binumay. Apula sige ang Hasan apuon o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindi ron ay mana ini nakatulong natin. Laysa min abdin illa wa alayhi malakat. Da atau atim Nabi arwah sa titin juga na dua ka malaikat. Saya. Anak malaikat saya. Sadin sa parangay kaamapya na itulat yan. Sadin sa parangay kaamarata itulat yan. Niya timur ka. Dahil pag-alisan ka, diyog niya. Puta sila Yan nilakan. Diyog niya. Saan siya kawaya ka pag-alisan na kila? Pag-alisan ka. Nakati sumapya balita. Abay kun kabyari mo ito ulipan. Miyakang ka na magsakariban amarap na. At rin pero anong plista po marata. Isurat akan din no. Ipupugulan siya saya. Isurat akan din. Tingong plista ko mapya. Di ka sige surat. At tingay dia kaya kita. Tidak kayo. Tingin na daam, di kasulat, hasta ya'mala, tama na tingin sa makanggalabot sa mapya. Nah, biyahibat pa siya doon. Tingin kaya, malaikat al-adaba, isulat ka din. Di mga malaikat sa kawanan na di, taman sa di makanggalabot sa lima amarata. Nah, di ka juga tadi. Taman sabihan na ng palima. Tingin na. Isurat na ng sabihan kalima makagulado siya. Nanti lulugaran akan dari, lulugaran akan. Nanti na di. Taman sa di makang galabak sa sati manamapya. Why? Tingin na yun. Nanti na naman. Hatta ya'amal al-hasana. Huwag tingin makang galabak sa mapya. Faida amila hasanata. Amay kami akan kalabagatigin sa satimana mafia. Huwag. Na kad akhbarna anna hasanata bi'asar amsaliha. Huwag tingin makang kalabag sa satiman amafia tigin. Na ayat timbangin na 10 amafia. Sa satiman equivalent 10. Huwag. So tigin sulimahon na yakatyo pa na ako sumiyang kalibukyala, 5 parata. Nagyalam ko anong pansa 5 amapya. Yan naman nanan, ukura iyamana. Niya timur kan, ato na kabayayo. Sumali ako karon sarila, timutan ulang ko surga, sumalam ako, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.